unahitaji kutambua utambulisho wako. Tambua utambulisho wako. Know your identity. Wewe ni nani? Kwa sababu swala la kutiisha, nilikuambia kuna maswala ya kiroho yanayotakiwa kuwekewa utiisho ama kutiisha. Kwa mfano, mapepo yanatakiwa yatiishwe, fikra zinatakiwa zitiishwe, mwili wako unatakiwa utiishe, la sivyo utakukontrol, utakutiisha wewe badala ya wewe kutiisha. Kwa hiyo katika mambo yote Mungu anataka kuona unatiisha katika jina la Yesu. Mambo yanayohusu maendeleo ya kiroho, mambo yanayohusu maendeleo ya kiuchumi, mambo yanayohusu maendeleo ya kijamii, mambo yanayohusu maendeleo ya kimwili, Bwana Mungu anataka utiishe. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo yote, tena hautakuwa peke yako. Kwa hiyo unahitaji kutambua utambulisho wako. Hivi mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe.